abahaka bameze nabi. Dore ikintu ukwiye kwitondera guhita ukora aka kanya kuri telefone yawe, by'umwihariko kuri WhatsApp yawe. Muri iyi minsi rero abahaka bari kwiba amakuru y'abantu rwose kandi bitabagoye kubera kutamenya cyangwa uburangare. Aha tugiye kujya muri WhatsApp nkwereke ikintu ukwiye guhita ukora mu maguru mashya hakiri kare rwose kugira ngo utaza kugirwaho ingaruka n'abahaka. Ngo uhaye ikaze, iyi ni Tech Big Rwanda, so niba ari ubwa mbere uhageze kanda subscribe kugira ngo tuzajye duhora tubana mu bintu bitandukanye tubategurira. Aha nk'uko nabibabwiye tugiye kureba muri iyi video uko warwanya abantu bashobora kwinjirira amakuru yawe bifashishije konti yawe ya WhatsApp, bakaba babasha kugera ku makuru yose ari muri telefone yawe. Muri iyi minsi murabizi ko telefone ibibitsemo amakuru menshi kandi y'ingenzi, yaba ajyanye na mobile money ndetse na banking ndetse n'izindi serivisi zinyuranye. Wakibaza ngo ese ni iki ndi bukore kugira ngo abahaka bataza kumvogera? Niba wamaze gukanda like rero ukaba wakanze subscribe ukaduha na comment, turaza ahangaha dukande ku budomo butatu buri ahangaha iburyo hejuru, urabona ko nakanze. Numara kuhakanda uraza uhita ukanda handitse setting. Urabona ko nakanze setting. Ukimara gukanda handitse setting tugiye guscrollinga tumanuka. Noneho nagiraga ngo mbanze nkubwire ngo uramanuka gakeya. Ahantu tugiye gushaka ntabwo ari ahandi, ni ahanditse ngo privacy. Ni privacy cyangwa privacy, munsi handitse ijambo blocked account kugira ngo uze kuba wabasha kubimenya. Dukanda kuri privacy, hari ikimenyetso cy'ingufuri. Urabona ko tumaze kuhakanda, aha duhingutse naho turascrollinga cyangwa turazamura. Rwose urabona ko hamaze kuzamura. Turaza ahangaha handitse ngo advanced. Ahanditse advanced niho tugiye kuza tube kwakanda. Advanced turahakanze. So tukigera ahanditse advanced, murabona hari ahanditse ngo block unknown message account message cyangwa block unknown account message ni iya mbere. Hari n'iyi yitwa protect IP address in calls. Hari n'iyi ya disable link preview. Urabibona rero naha tugiye kureba. Reka tuze ahanditse protect IP address in calls. Ahangaha rero niho hantu wa mbere abahaka bari gukoresha biba amakuru yawe, biba amakuru yawe y'ingenzi ari muri telefone. Ndakwibutsa ko iyo umuntu yamaze kuba yagera kuri WhatsApp yawe, ku muntu w'umuhaka yaba black haka ndetse n'abandi bahaka, nubwo yaba abarenze cyane, baba bafite ububasha bwo kugera ku biri muri telefone yawe byose. Nonaha rero tugiye guhita tureba ngo ese nugera ahanditse protect IP address in calls urakora iki? Kubera ko ushobora kuba wenda ugiye kuvuga ati abampamagara bose ndabazi, hari n'igihe bo baguhamagara ntumenye ko baguhamagaye, amakuru yawe bakaba barayajyanye, bakakwandikira ntunabone ko bakwandikiye, ariko amakuru yawe tayari bamaze kuyascaminga cyangwa bamaze kuyiba. Ahangaha rero nta kindi turi bukore, uraza kuri protect IP address in calls ufungure aka kantu. Urabona ko uku tugafunguye nta muntu ushobora kumenya aho uri igihe aguhamagaye ngo abe yabasha kukwinjirira mu buryo bworoshye. Aka kabiri rero turaza handitse ngo disable link preview. Iyi disable link preview icyo tugiye gukora ni iki? Tugiye gukumira ba bantu baduhereza link
izo linki bakazikoresha bakwiba amakuru. Aha umuntu wese uzajya uguha linki, ntabwo iyo linki izajya iba yatuma abasha kukwiba amakuru kubera ko uraba ubyirinze. Azajya aguha linki uyikandeho ku bushake, ariko ntabwo azaba afite uburenganzira ku makuru yawe nk'uko byari bisanzwe. Ubu ngubu yari yemerewe kukwiba mu buryo bwose bushoboka. Arekana ko tugafungure. Ahandi rero ni ahangaha, block unknown account message. So hari abantu bakwandikira message utabizi, nahoze mbivuga, anytime ntunamenye ko bigeze bakohereza message ariko tayari bamaze kukwiba amakuru yawe. Ngira ngo murazizi za virusi nka spyware ndetse n'izindi bohereza muri ubwo buryo. Reka tuze nako tugafungure. Tayari ubu ngubu icyizere cy'uko wakibwa amakuru yawe cyangwa waskamingwa n'abahaka kiriyongereye. Hari akandi rero tugiye kuza tube twareba, reka dusubize inyuma. Aha muri setting, muri setting turaza tureba handitse ngo storage. Yes, turaza handitse ngo storage and data network usage download, auto download, tuhakande. So urabona ko tumaze gukanda kuri iyi storage yacu. Aha niho tugiye kuza tube twareba. Urabona handitse ngo when using mobile data. Reka dukandeho nkwereka akantu. So urabona ngewe uku nguku ameze, nta muntu wanyiba amakuru, ariko hari abo usanga hose harimo va. Bivuze ngo umuntu akohereje amafoto yose, akimara kuyakohereza ahita agira uburenganzira ku makuru yawe. Akohereje audio aba ashobora kuba yahita agira uburenganzira ku makuru yawe. Akohereje video cyangwa document yabasha kugira uburenganzira ku makuru yawe. Noneho ikiza, urabikupa, uzajye uhitamo wowe ako kanya bakibyohereza bamaze kumenya aho biturutse, aba ariho ubyemerera kuba muri file yawe kugira ngo bataza kukwiba amakuru yawe. Kuri mobile data gusa na connect kuri wifi naho igomba kuba imeze gutya. Ibi bimenyetso kuvivura ukabikuramo. Urabona gutya birimo wakonegise kuri wifi, umuntu akakoherereza ifoto ari umusikama, aba yihuje nawe cyangwa abagize uburenganzira ku makuru yawe. Urabikupa gutya rero. Iyi ni TKB Rwanda, so dusubire ubutaha.